Zapravo vreme provedemo malo zajedno na polju. Kratko samo da se predstavim, ako nam bude radio center, a hoće. Dakle, ja sam Dejan Kontić, dolazim iz kompanije DataLab. Posebno mi je zadovoljstvo da danas među vama vidim određeni broj onih koji već koristi naš informacioni sistem Pantheon. Tu smo ispred zajedno sa našim premium konsultantima za implementaciju informacionog sistema, baš specijalizovanim za proizvodne firme, što znači ukoliko vas zanima bilo šta iz segmenta implementacije ERP-a, Pantheona, rešenja za proizvodnju, do financija i svega ostalog, odmah smo tu za štandom pored vrata. Naši premium partneri ArtData su dobro poznati na tržištu Srbije kao partneri koji rade izuzetno kvalitetno i dobru podršku za proizvodne firme i proizvodne kompanije. O DataLabu možda već znate nešto, nećemo puno uopšte o tome pričati. Poslujemo u više od 10-ak zemalja u regionu, Pantheona već više od 80.000 korisnika u regionu, dok u Srbiji imamo nešto oko 2000 implementacija i verovatno smo jedini takav informacioni sistem i softver koji ima široku mrežu partnera za podršku, što znači da uvek na kraju ostanemo ljudi i saradnici na početku i na kraju svakog procesa i ukoliko se u tom procesu bilo gde nešto ne razumemo ili ne možemo zajedno da rešimo problem, široka je paleta konsultanata sa kojima ga možete rešavati, bare kad je Pantheon u pitanju. Ja volim da krećem uvek od problema. Ne znam da li su i vas učili da su to izazovi, mene jesu, ali me još nisu naučili. Nama je u ERP-u izazov da rešavamo probleme. Poslednjih nekoliko godina implementacije informacionih sistema u proizvodnim firmama su imale ogromne probleme, jer su se firme susretale sa svim onim sa čime ste se susretali verovatno i vi. Nedostatak nabavke materijala, problemi u logistikama, brze izmene, neočekivani troškovi, povećanje tih troškova i tako dalje, a onda za posledicu imalo daleko veće efekte od onoga što se tiče same proizvodnje. Najčešće efekat tih problema koje smo rešavali je osetila prodaja, su osetili prihodi, su osetili naši kupci, ugovorene i isporučene količine ili nemogućnost isporuke u onim rokovima u kojima je to bilo planirano i ugovoreno. Jedan od najvećih izazova nam je u proizvodnji poslednjih godina bilo i kreiranje dovoljnog broja različitih normativa, sastavnica, odnosno alternativnih receptura za proizvodnju jednog istog proizvoda u situaciji A, B, C, D, da možemo da znamo ako imamo ovaj materijal na raspolaganju sa ovim rokovima, ovaj sa ovim cenama, da brzo i jasno pred kalkulacijom kroz informacioni sistem vidimo koliko će nas koštati taj proizvod, da ne bude kasno kada on već bude izašao iz proizvodnje. Gde su rešenja ovakvih problema? Vi mnogo bolje znate nego ja. Ja znam sa stanovišta ERP-a, sa stanovišta informacionog sistema, tamo gde podaci moraju da budu složeni nekom određenom higijenom, tamo gde onda iz te higijene možemo dobiti dobre zaključke. Pre svega smo detektovali dve tačke u kojima možemo da reagujemo ERP-om i u kojima možemo da pomognemo da taj proces negde se promeni i da zapravo se poboljša. Jedna od tih tačaka jesu mikroplanovi, planovi na dnevnom nivou, gde kroz informacioni sistem spuštamo od krovnog plana proizvodnje, plan do svake operacije, procesa, njegovog izvršioca, nosioca, i to na dnevnom ili čak mikroplanu, a onda možemo da pratimo te planove, njihovu realizaciju, eventualne zastoje, ili na nivou nekog vođe smene koji je ključna uloga, čuli smo i malo čas na panelu, ili neposrednog izvršioca na određenoj operaciji, ili konkretnog resursa, odnosno konkretne mašine. Druga stvar je da realno u real time možemo da dobijemo informaciju o tome šta se dešava u procesu proizvodnje i da nam ta informacija dođe u informacioni sistem. Imali smo jutro sa nekim od vas zanimljive diskusije na tu temu ispred, kako to se rešava kod vas u kompanijama. Mi sa Pantheonom obično ili komuniciramo sa mašinom, tako što mašini tamo gde je to moguće damo zadatak da počne neku operaciju i vrati nam informaciju kada završi sa tom operacijom, da uvek znamo gde je nešto stalo, zbog čega je prekid i kako brzo da reagujemo. Ili tamo gde su neposredni izvršioci, često dovodimo različita jednostavna interfejs rešenja na traku, pored mašine, neki jednostavan tablet, neki jednostavan uređaj koji je ili web orijentisan ili Android,
da bi onaj neposredni izvršilac mogao jednostavno ili da kaže start, stop, kad je neka operacija u pitanju, ili da kaže koji je materijal primio, koliko je dobrih gotovih proizvoda izašlo, koliko je škarta i tako dalje. I onda krovno možemo da imamo kroz informacioni sistem izveštaj, analizu i da znamo gde je proces eventualno stao, ukoliko je stao. Koji su benefiti? Upravo rešenja onih problema od početka. Znamo u kom trenutku prestaje neki proces, možemo brže da reagujemo, fleksibilniji smo na tržištu, zato što možemo da odgovorimo i na one probleme oko nabavke materijala, možemo da pravimo različite alternative, da brzo reagujemo, tražimo rešenja, možemo biti agilniji prema svojim kupcima, poštovati, pratiti od ugovora do confirmation ordera, do, predračuna, do lansiranja radnog naloga, sukcesivne otpreme, praktično svega što je povezano kroz ciklus od početka do kraja. Jer ono što se događa u proizvodnoj firmi, u samom procesu proizvodnje, zapravo videli smo ima efekat, znate to sigurno, i na sve ostale elemente funkcionisanja naše kompanije. Ti benefiti mogu biti gledani sa strane onboardinga novih zaposlenih, jer ako zaista na liniju dovedemo nešto dosta jednostavno i za komunikaciju i za izvršavanje unosa podatka ili start stop, dosta jednostavno možemo nove ljude uvesti u proces sa nekim zaista jednostavnim interfejsom i tu ne gubiti ni puno vremena, ni puno resursa. Kako mi u Panteonu, zajedno sa partnerima, vidimo budućnost proizvodnje, ajde da pogledamo zajedno, možda će biti bolje kroz jedan kratak video. The industrial world is undergoing a revolution. Today's products are getting smarter and more personalized. Companies quickly adjust their production according to all factors in the market. The Pantheon ERP system is your tool to achieve your goals. Seize control, calculate profitability, deadlines and capacities of your resources. Have the product manufactured and delivered on time. Mastering technological processes is crucial for quality product production. In Pantheon, you can easily and flexibly adjust to all types of pieces. Rapid adjustment of production allows us Pantheon insight into production in real time. With Pantheon planning and scheduling, we achieve timely production and delivery of our products according to demand. Micro-optimization by assigning tasks to specific people and machines. Thanks to the customized system, workers will be able to report their work in real time with just a click. The Pantheon system ensures easy integration and adaptation to your information system with the help of Panton Web Services. The boundaries between the physical and digital worlds are blurring. Comprehensive services are no longer just an option, but they are mandatory. Turn data into profit. Pretvorite podatke u profit. To je negde i naša misija. Zato malo je 10 minuta da uopšte pričamo o svim ovim stvarima. Pozivam vas da nam se pridružite. Rekao sam, nama je najveći izazov rešavanje problema kod korisnika. Ispred je štand za koji će biti naši konsultanti, tako da svako pitanje vezano za prepoznavanje vas možda iz ovog videa ili iz nekog detalja sa prezentacije, rado ćemo odgovoriti i pomoći i probati zajedno da nađemo rešenje.